Ka Meghalaya Arm Wrestling Association ringkat kajing snok tilang bat ka Bouncers Association of Meghalaya ringkat kajing aji kersan ka Darbar Shnong Maulai Nongkwar klayok ban pelong ya ka street arm fight ka bade kajing ka kun keti ya kani kajing kun la pelong ha Maulai Nongkwar bat ya ka street arm fight la penyaj hapo kajing lang jungba Jun Star Kharbuli ubri presiden ka Mawa ringkat kajing dan lang kinongket kam ka Darbar Shnong bakentup yoba Ezekiel Mon bade sketri Shnong ba Munsa Rumnong bade rangba Shnong Maulai Nongkwar samla Samuel Biam bat kebe pan na kiliang ginong ilam Shnong kila agi jingkun berpang ya kinong ilam jangka mawa kibla la banwan ra ya kani gijing kun ha Shnong jongki keblong sibenta ban sei ya kasap kapong ki samla bat kirangba na kani Shnong ha gijing le ka kun keti na kiliang presiden kamawa ula pensengo bakatong hi golong ban kentiu ya kani gijing le kai bat ban yo ban jit ya ki kun samla bat kirangba bakan sai ban mikmat om tang ya ka district henry ya ka jela ba ya ka rihi barokawai haba pai sya kajing kun kirang bagi thei bakan sai klap ne triang lagi doksa ban peni bor ha kajing kun kti bat ka ba itnat kolong ba wat kinong shong shnong kila poi ban sakhilang ya kani kajing kun ka ba itnat bat ka ba shong shit ha kani kasi kamawa ba ka do ba shnong klap ku burom ya arngut kirang kan sai bat ya iwei samla kan thei ibala wan ra na mat burom ya ka shnong ba kan thop ya usamla pendap bor khar bala job ha ka overall men's Bermuda berbelayok khur ya kanam job baar haka junior bodybuilding jongka SAARC Championship nang tau ba Alexian Roy William Umlong bala khur ya takma rupa haka Asian Arm Wrestling Championship Arjapsan bar isamla yaman lang kharjana ibade inong shat bapau nam bha ibla yakun haka Hip Hop India Season 2 but ibla yakun ru haka RDYS 4 Qualified IBS Season 4 Soalnya ni dapat begitu, batang kendia, sekendia di kantor. Bahawan cuma Mbak Jun dia kawan pion hari ini senang jengi ya kawan peluang ini ke street arm fight kabalong dakasi ni ong kecing kun keti balong kecing nilai kai kaba ni senutulan lemar ba wat ibadan ka jinglong ka kerpang ha kamet ke joki tio ne sim yang diminta bat kalong ke jingai mensim ru jadi kusnong ya ba kum ini jinglek ka kin mana po snong jogi balong ka kaburu ya ki kun sama jo snong jogi galaki yo ya kala kum kini ban wale simenta ban i rasa po jogi Tengah mau melihat por, ni air beli kerpang lu ya ke bawah, ke bawah, dan jauh mau melihat por, abang i, haki pasta ni i, haki banal ke kibo lu ya kajing, kipetir kajing kersal, kijogi, jogi Darbar Shnong, ya ke bawah, halor kajing pelong ya kajing cilek kai, oh kibobun cilek kai po Shnong, abawan mana, ngiju peliang. So bura meki naman kelma kerpang ni aksong jadi ya ka bakibu ya ni ka kentian supporter by Darbar Shnong ulang kuar ya ka ba oh ni support na haba baro even di sport apa aksong jadi ni jay kinong kapsong ba ni pro ba lebak di sport ke pelai ya ki nong aksong jadi kaptam ikut sama nang di sniu jong ni ka jong ka mengi mentah go Stop. Here you go. Here you go.
Buat sampai bro. Let's go. Let's go. Go. Ready, 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 go. Jeng kemawa kajing dan jeng ang pihak nak petapan ai platform yang samla jeng senang maulai jengi nang tayang samla jeng kajik beri jengi kalong sya ke burom nak petapan kentiu yaki kin light sibun nak ike kajing kendu lebih kajing jeki kamtam kalau kajing ai mesin pak dik samla di bengop kajing skim ngai sekam lembaga ni program kan ketik lu komperkat pertanyaan kun samla kajing bagi ni snok pi sya kedik kenhun bagi ni simentah haki kami lekai bagi long keduksan nak petaki wepan haki para samla nak petapan kentiu ya ke emla kasalang kunjur kentiu ya ke simet ke jengki nak petaki kam paham dan kentiu nak kumbai nak ngin pencrong ya ke jengkeran ublay nang kerku ya ke mawa ublay nang kerku ya ke terbas nang kuar ke bala ai ke jeng trelang ke bala kloy bani lang dekat nak ni dan terbas nang sekretris nang ke dekat ke isi ke jengki hi barok kowe kunjur ke pait nang song je ke snong nang kuar baje ke pait nang song je ke mulai hi barok kowe ke bala dekat ang ni ke kuar ban saki ti ngakwa ban batay ru ye ki youth ba mo ba kimde ban give up daki le ya ka ika at mo ka ika baki thrang maki baki don kasam ngakwa ban ay min siya me kiru ba kinang tray shitom kinang le bahaya ka ika ba kasap ka baki don mo tang ka tahi ba kumju lu ngakwa ong ye ki kmi ki pa mo ki parents jong ki bakin ay min siya ning kong shwa na yen hi na marangalu nga di na do na yen hi ki ay min siya nga takadang sa position ni siya ka level ka bahe mo ti tang ka tahi wa ban ong play shibun baro Nang kuar ki balaya don bertalang bat ni ngai ku play pi wei apa muncul presiden sendiri balaya lam ni negara tensang ke jingile kai hang ni bai ya ka pan pitkup award ngai ku play bi ni ro don presiden sini wei jeng ka mawa para koi be dan bertalang ni ngai ku play wei dia nga ai ngu play wei ba sapoi hang ni ka thong ka bangan apa ka Asian Cup ayo ya kadang ke bahar sama long ke kecing le kalau long sya ke batau sya sya te damni hi de kecing ai por utrai kerat nombu nang thau sya nganom la sya bada ka por di ngasung tu wasya bangan lek ile ka sya ka sya hadu ka practice hadu ki hu ban penbiang kam de besok te ke bro ka di kecing lam nanti play ngasubu ke tang na kecing duai ha bangan lek cete trai ngan ngakwa he ngakwa banyo medal tega jingkwa yung dal kadi kajing jumblay kamde bangala hi daga por di ngasutu ka por bi tikteng ngilak ban pang ngilak ban sidom bagade ka baro kadi kajing kerku ku jumblay kamde ka bangala hi daga por di kadi ka play wai ngasalong kumni ku mangalong ya mishbon baro Kebetulan kajing pelong yang kini ke program kalong beka mikwa ban reach out sekitar di hidden talent jong ki nong ile kai amsting
support ni lah don kini state player Andre namanta kini ki reksaan kabahya balik singi kirman menginsya include ya kani ka amsing apo ka national game lada namar bakade kana olympic game lada dei ba insya include lumba kani kita protect dengan nadu kani ka khidmat pemerintah ngilak susu beliau ki pun samla ki badan sab dan pang kong akan dei bagai dia kai amsing but yusu apa ngiyai lamba kini ki grasu ngilap lada ki dan sab kenduna hangnu rahnu tingila sim ya kata kajing yakut pala radai sisa kita samla ke betbet ngin pak pat training center kaba ya jani ke yin sa di radai basa mulai ngin pak ke training center bahang kaba mulai radai kaba siapo ribhai jidan siapo ribhai radai sewet kasian batum ta ter but kajing pun thek jungi ya kani kalau ada nadu kali klimat pemerintah bat nyingit scam da kacing IT buti sublai try kandrat ba hakipor banangwan ngin la susu banwandra de kini ki international coach hakaba ngin num pelek rang ke sikit ba ia jungi ka Meghalaya ban penjanai susu kontang de kini ki national coach dari ki international coach tambah ka level jungi ka long selor bat bangil nyuk sha ya uta u medal body gold dari silver dan bronze kaban long pat kanam bat ke burom kaba pensultanat ya dari BA ini dari dia. Jadi fest kali sedikit dengan pada kini sama namarba mistu burom ya ka dobas nong kuat ya ka bakal ai jakai ini yang ni nimdan dan silpiang ka sujaran kat namar kemutir jungi ka dei promote itu ka sujaran kat ba kini samla langut indiak ni kinang wanra na wanra burom lengba ki disiplin di bagi liakai di election boy berena pok ka amsing lain ila job ya ka agent level isong isa ang ni pok mulai nanta I pong yamon lang wala imsim job ya katu ka densan syat papau po di India ndrei lapoy hadu ka level ka ba sya kmat du kata ka semi final batum juru ila dei tai nong syat di balong famous ha katu ka densan batum juri pendak bor ba job ya kata ka bermuda kepada ya ka fizik la wanra nam da job badla poi kata ka ba yo ya kata ka perukat ke kani kajingku ni kalau ban tik ikun samla ba kin petibit ya lagi kepada betul ka sak ka hong bagi yadon bagi nya petibit kinya tresitom kanong nang ba kanong kala tengki bakin la ban ba makiru kiwi sama bakin la ban manra na miki bakin la nya kajing sniu mo pi kajing sniu ka kendrai ba menta kendrai la dapi la ban engage ya lagi hakini ki activities sporting activities ngek kem kanyalam bek ya pi sekali 3 bokan